kilai telik sembalang berkontrol do of KGP aradonga Karu Student Union Athabari Regional Unit merka aham Regional Athabari Unit kila pelong do jin thamo beti kom kadak masungulam ma param jur halago jin sap penyap juki arngut karu hapok jala harena hakate jin thamo beti kita kisam halang kila kenturi tina ba jala bantu kulare kini kebenta ba soka pedeng kenang ba kan pelong do jin skrip ba penya ban labi kadau jok jin yap jok tiki arngut kita jadi kom ka sen license FTGP aradunga unit aham regional unit baka GSU aradunga regional unit tengim kita termit ni lapelong daka candlelight service apa sinong ne Athabari te naga mata ka jingja bayui hapo social media jingja hapo Haryana nagoi ga jakpendu dungi garu pasa hapo Delhi te kumpang yui hapo social media ni snusi ba jakpendu dungi sale hadu ba nim laban yui ni snusi hadu kata namar hakapor naga kapor si kapor ya ka jakpendu dungi notice dungi sale beng ya ni penpar ka jing susi nakanta brother Samuel Sangma but sister Rose Sangma de nga ngitskam ya ka sarkar Meghalaya juga chief minister badan borom jumi congress ke Sangma kan aida ka jing to ya ka government of India pan investigate ya ka nika jingja ni kum ka seng ni dawa naka chief minister badon borom jungi ban ya ka jakpenur jongi pan investigate kamploi kwa hi pan yo ya ka proper investigate claim daga aidao ya ka nogono de ngi kemen ni mi lenti bansa yo ya ka report bapa dan jasu pumkane ha sakmat ya ka jakpenur jungi dan jakpenur juga nudisi barakawai